Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Gatera Frank, ngiye gufasha kuyobora gahunda yo kurahira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi batumirwa mwese muteraniye aha, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: Bwana Murwanashyaka Damien, Minisitiri w'ibikorwa remezo; Bwana Kajangwe Antoine Marie, Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda; Bwana Zingiro Armand, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo; Colonel Bizimungu Claudien, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo; Madame Mbabazi Judith, Umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane; Bwana Wizeye James, Umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano; Komiseri wa polisi Badege Theos, Komiseri mukuru wungirije w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Nk'uko kandi biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo 63 ivuga ibijyanye n'indahiro y'abayobozi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika agiye kwakira indahiro y'abayobozi bamaze kuvugwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murabanza kwakira indahiro y'abagize guverinoma bashya, aribo Bwana Murwanashyaka Damien, Bwana Kajangwe Antoine Marie, Bwana Zingiro Armand na Colonel Bizimungu Claudien. Barigira imbere bafate ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamure ukuboko kw'iburyo bavuge indahiro. Njyewe Murwanashyaka Damien, njyewe Kajangwe Antoine Marie, njyewe Colonel Bizimungu Claudien, njyewe Zingiro Armand, ndahira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibifashemo. Murakoze. Twagira ngo dusabe abamaze kurahira gushyira umukono ku ndahiro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mugiye kwakira kandi indahiro y'abayobozi bashya, aribo Madame Mbabazi Judith, Bwana Wizeye James na Komiseri wa polisi Badege Theos. Barigira imbere bafate ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamure ukuboko kw'iburyo bavuge indahiro. Njyewe Mbabazi Judith, njyewe Wizeye James, njyewe Komiseri wa polisi Badege Theos, ndahira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava
imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze. Twagira ngo tubasabe gushyira umukono ku ndahiro.